Imana ishimwe, mwese turabashimiye kuba muri hano. Mwami Yesu abahe umugisha. Mu Kinyarwanda turaza gushakisha amagambo mu Kinyarwanda. Mu Gifaransa umutwe w'amagambo uravuga ngo attendre l'intervention de Dieu. Mu Cyongereza waiting for God to intervene. Waiting for God to intervene. Mu Kinyarwanda tuvuga duti gutegereza, turakuvuga gutegereza guseruka kw'Imana cyangwa gutegereza oya utabazi biba biri limite muri contexte. Contexte ya kubera ko tuba mu bibazo buri gihe cyose wabimenya. L'intervention de Dieu ntabwo ari nécessairement gusa kuri mu bibazo. Wayumvise? Niyo mpamvu nanze kuvuga ngo ubutabazi. Ni intervention muri sens large. Niyo mpamvu navuga ngo gutegereza uguseruka kw'Imana, gutegereza je ne sais pas. Ariko mumvise sens nshaka guha intervention, nawe uvuga ngo mu bibazo gusa. Onda twebwe barokora igihe cyose ni ubutabazi. None se nta kindi gihe ukeneye ko Imana ikwigaragariza ataravuga ngo ubutabazi gusa? Bibaho se? Hari intervention mu bibazo y'Imana, hari intervention ni intervention mu buryo bwo kuba Imana yinjira mu biriho biraba, haba mu buzima bwawe, haba mu buzima bw'isi. Ese murabyumva? Amen. Hari ikintu bita le cours normal des choses, uvuga ngo uko ibintu bigenda mu bisanzwe. Urankurikira? Cours normal des choses murumva? Ni ukuvuga ngo uko ibintu bigenda mu bisanzwe. Uvuga ngo mu buzima busanzwe, iyo nta gikuba cyacitse, iyo nta kibazo gihari, ubuzima busanzwe. Okay? Hanyuma Imana rero ije muri ibyo bisanzwe, ibintu bifata ikindi cyerekezo. Nibyo shaka mumva. Nibyo bita God intervention, l'intervention de Dieu. Quand Dieu intervient dans le cours des choses, les choses changent de direction. Ibintu bifata ikindi cyerekezo. Mwabyumvise bavuga? None turayita gute mu Kinyarwanda? Voilà. Gutegereza uguseruka kw'Imana. Iyo kuba igihe cyose turi mu mwuka wo gutegereza guseruka kw'Imana mu bintu uko bigenda mu buzima bwacu. None kugira ngo Imana habe abayizera muri ubwo buryo yuko ishobora guseruka mu bintu, amen, ni ukubanza kumenya ibintu bibiri nshaka kubabwira. Niyo point ya mbere muyandike. Ikintu bita le Dieu personnel et le Dieu impersonnel. Ni ukuvuga iki? Nimukangwe nuko ntangirana n'indimi z'amahanga, ni kubera ko yewe ibyo mukambana byandika muri zo ndimi. Bayumvise? Ariko intego n'ukugira ngo tubishyire mu Kinyarwanda cyacu. Le Dieu personnel, le Dieu impersonnel. Personal God and impersonal God. Ni ukuvuga ngo mu isi hari abatizera ko Imana ifite aho ihuriye n'ibiba ku isi. Ntabwo ishobora guseruka. Kubera iki? Muri abo turaza kubona umwe uri bubaro represente yitwa Albert Einstein, ukunda kuvuga cyane. Kubera iki? Hari abatizera ko Imana ishobora guseruka mu bintu. Kubera iki? Kubera ko yibereye mu ijuru
ikaba isingizwa hariya, ibibera ahandi hanze y'ijuru ryayo ntacyo bibwiye? Niko twibaza. Barayifite iyabo. Barayifite nk'uko ufite iyawe nabo bafite iyabo. Kubera iki? Kuri bo nta mpamvu yo gutegereza ngo Imana guseruke. Kubera iki? Ni ukuvuga ngo abantu nk'abo, merci, ubarikiwe, abantu nk'abo rero Imana yabo, cyane cyane muri iyo kategori y'abo bantu habamwo abitwa abafilozofe n'aba scientifique bakomeye bo mu rwego ruhanitse, aribo bita abanyabwenge. Benshi muri bo, usibye bake, benshi muri bo ntabwo bizera Imana muri ubwo buryo. Ko hari cyo, ntabwo mvuga aba ate we ahakana karema yuko nta Mana ibaho. Umuate we nta Mana ibaho. Hari abatari aba ate ntibavuga ko Imana itabaho, ariko bo Imana mu bitekerezo byabo ni Imana yitiranwa n'ibyaremwe. Baravuga bati iyo tubonye imiterere y'ibintu turabona ko hari ubundi bwenge bwabihanze. Wabyumvise? Turabona ko hari ubundi bwenge bwabihanze, bwabishizeho. Kuko twebwe abafilozofe cyangwa n'abascientifique bakomeye nka Albert Einstein yari umufizicien théoricien, ariwe dukesha icyo bita la relativité générale restreinte. Vuga ngo niwe uyu munsi dukesha ibintu byinshi cyane, ya internet dufite n'ibiki byose, sibyo? Kuko yagejeje kure physique, cyane cyane mu bintu bijyanye na cosmologie, ni kuvuga isanzure. Amen, haleluya. Na astronomie, bijyanye amanyenyeri n'ibiki. Uriya cyo kimwe n'abandi nkawe ntabwo ari aba ate. Umuate aravuga ngo nta Mana iriho. Bo ntabwo bavuga ngo nta Mana iriho nka Albert Einstein. Bo baravuga ngo iyo turebye ordre, turebye ibintu byose ko biriho nk'ibyapanzwe neza, bikurikiza imibare idakuka. Inyenyeri ukuntu iteye n'ukuntu izenguruka, cyangwa imibumbe bikurikije angle runaka, n'akantu kanganya n'umusatsi wawe muri épaisseur, sibyo? Karamutse kagize gutya, ibaza ikintu kimeze nk'inyenyeri ifite iri inshuro miliyoni y'isi yacu mu byerekeye masse, mu byerekeye ubunini, uburemere bwayo, hanyuma ikaba ishobora mu kuzenguruka kwayo ikadekara, ikagenda gato ku ruhande bingana n'agasatsi kawe. Hari ibintu bita bihinduka. Murabibona? Iyo rero precision y'ibintu uko bimeze ituma ba Albert Einstein badashobora kuvuga ngo nta Mana iriho. Ariko ntabwo rero bavuga ngo baremera Imana yitwemera twebwe. Bahita bati hariho ubundi bwenge bwapanze ibi bintu. Bayibise? Ntibashobora kuvuga ngo byarishizeho, ngo hari ubundi bwenge bwapanze ibi bintu. Ngo ariko ntabwo twabwita Imana y'abariya bizera Bibiliya n'izindi bitabo, amadini. Ntawe bihuriye n'Imana y'amadini. Ati ko Imana y'amadini y'abajudaisme, Albert Einstein yari umuyahudi, avuga ati y'abajudaisme, idini y'abayuda, nanjye ndi umuyuda, ko yari umudage w'umuyuda. Yaba abakristu, yaba abayisilamu, abo bose bavuga ko bemera Imana mubiza ishobora guseruka mu bintu. Wabyumvise? Ngo bariya
baracyafite ibitekerezo ya cyenyeji, ngo ils sont encore primitifs. Bayibizi, mwibuke ibyo nababwiye Arthur Schopenhauer ko yavuze ngo twega abafilozofe kubera ubwenge bwinshi dufite, ngo kutuhamagara ngo twizere iyo mana yanyu mu madini yo muri Bibiliya, yo muri Korani, yo mu biki, ni nko gusaba igihangange nka Goliyate ngo ashire ikirenge cye mu karato mu gakweto y'igikuri. Turumva ko bidashoboka. Noneho iyo mana rero yabo banyabwenge kuyihakana, abo bene Albert Einstein ntibishoboka kuko barabona ibyo babona mu bushakashatsi bwabo, ariko baravuga ati iyo mana, icyo twakwita imana twebwe abo nyine, ngo se baravuga ngo ni wowe, ni jyewe, ni ribuye, ni nyenyeri, bivuga ngo biri muri ibyo byaremwe, icyo kintu kibigendesha, kibipanga, kibigira gute, ati ntabwo ari imana ishobora kuba defini, ntabwo ari imana ishobora kwivuga iyo ariyo, ntabwo ari imana wowe ushobora kumenya. Mwabizi bitujyana muki yuko imana yabo ni impersonnel, bivuga ngo ishobora kuba energy igendesha ibintu, ni impersonnel. Hanyuma twebwe twizera ko imana ishobora kuintervena mu buzima bw'ibyo yaremye. Amen. Twebwe imana yacu c'est un Dieu personnel, ntabwo ifite umubiri, ariko personnel ni ukuvuga ngo ifite ibyo umuntu afite uretse umubiri w'inyama n'amaraso. Iyo bintu bitatu, ibitekerezo, ubushake n'amarangamutima, kuko ibyo bitatu ntabwo energy bifite. Mwabyumvise? Uriya muyaga, tuvuge Catherine, umuyaga wigeze kuba mu bice bya Amerika ugaterura imigi, ibiki byose, bari kupfukamira ngo bareke? Bari kuwinginga ngo babarire? Kubera iki? Uriya muriro uratwika Los Angeles muri California, tushobora gupfukama ngo tuwinginga ngo ureke? Kubera iki? Ariko uriya muyaga warakoze imirimo mibi, sibyo? Uyu muriro uratwika ibintu n'amazu n'ibiki, kuko turashobora se kuvugana nabyo ngo bice ngo nizamba? Ni ukuvuga ngo nimba biriya byakwitwa imana, sibyo, ubashobora kubyita imana, ce sont des dieux impersonnels. Ni ukuvuga ngo ntibitekereza, ntibifite amarangamutima, ntibina gute? Navuze ibintu bitatu: la pensée, la volonté, les émotions. Ibyo nibyo bigira une personne. Iyo ufite ibyo bitatu nubwo utagira umubiri, iyo une personne. Ayubise. Nuvuga ngo rero biriya byose rero biri muri nature, muri nature, muri cosmos, mu isanzure, amanyenyeri, ibiki byose, ibi byose, amen, amafenomene aba muri byo, ibiba, inkuba, ibiki. Murazi ko abantu bakera barazi ko inkuba ari imana, cyane cyane mu Bagiriki barazi ko inkuba ari imana. Ni ukuvuga ngo rero ibyo byose muri nature, ibyo bita les forces de la nature, ni ukuvuga ngo ibyo byose by'imbaraga tubona n'ibyo tudashobora kubona ariko biri mu byaremwe,
ibyo byose rero ababyita imana baba bafite imana impersonnelle. Ni ukuvuga ngo nubwo wayambaza ntikumva, kuko ntabwo ifite bya bintu bitatu: ntitekereza, ntabwo ibabara cyangwa yishime, kandi ntabwo ifite ubushake. La pensée, les émotions, la volonté, iyo ni byo définissent une personne. Mwabibizi rero turiga iki? Gutegereza uguseruka kw'Imana, haba mu bibazo byacu, amen, haba mu isi niyo birabamo, kugira ngo ibintu bifate icyerekezo gesha Imana yubahiro. Kugira ngo rero utegereze intervention y'Imana, utegereze ko Imana yaseruka, nuko uba wizeye un Dieu personnel, ifite bya bintu bitatu. Mwabibizi? Bivuga ngo rero abantu rero nka Albert Einstein ntibashobora kwambaza Imana, kuko bazi yuko ari impersonnel. Bivuga ngo ntago zakubumva, ntago ishobora no gukompatisa mu bibazo barimo, ntago ishobora nta marangamutima igira. Reka dufate rero umwe muri abo, Albert Einstein, twumve ibintu bike mu byinshi yavuze. Amen. Mu buzima bwe ataritaba Imana, Albert Einstein, ari amadini, abizera, abemera n'abandi batemera bagiye bakoresha amagambo ye uko atari. Bamwe abitwa ko bizera Imana bakumva ibyo avuga bakumva ko ari umwe muri bo, abatizera Imana bakumva ibyo avuga nabo bakavuga ko atemera iyo Mana y'Abakristo cyangwa y'Abayuda n'ibiki byose. Ariko amaze gupfa baje kubona ibarwa yanditse ku cyitwa Imana. Iyo barwa yagurishijwe miliyoni 8 y'amadolari y'Amerika. Ibarwa, urazi ko uwo kandika ibarwa yagurishwa miliyoni 8 y'amadolari y'Amerika, kubera ibyari birimo byaje guca impaka. Amen. Wabyumvise? Bivuga ngo yaranditse icyo atekereza ku cyitwa Imana, ariko ibarwa iza gusohoka ishyirwa ku karubanda ahagaragara nyuma y'urupfu rwe. Amen. Kuko Albert Einstein ntabwo ari umuntu wese. Dore bimwe mu byo yavuze ngo la science sans religion est boiteuse. Ngo science idafite kwemera iracumbagira. Science idafite kwemera, nanze kuvuga kwizera, iracumbagira. Et la religion sans science est aveugle. Ngo no kwemera kudafite ubumenyi bwa science ni ubuhumyi. Murabyumva? Mwabyumvise? Hanyuma yaje kuvuga ibi: nous dansons tous, twese ngo turabyina, ari abantu, ari za dodo, ibiti, amabuye, amanyenyeri, buri kintu cyose mu byaremwe. Nous dansons tous sur une mélodie incompréhensible, jouée à distance par un musicien invisible. Nous dansons tous. Tous ni ukuvuga iki? Ibyaremwe byose, yaba abantu, yaba inyamaswa, yaba ibiti, y'amabuye, byose ibyaremwe, amanyenyeri, umukungugu. Ngo nous dansons tous sur une mélodie incompréhensible. Ngo twese turiho turabyina, amen, umuvya tutumva, melody. Turapfa kubyina ibyo tutazi. Jouer à distance. Ngo uri aratubyinisha, uri aravuza iyo melody, ngo jouer à distance par un musicien invisible. Ngo uri aratubyinisha
ngo ni umuntu ngo ari kure cyane, we aracuranga ari kure cyane aho tudashikira kandi ntabwo aboneka. Mumva ari biki? Nimumva ko implicitement reconnaît Imana nubwo batayita un Dieu personnel. Ese mwabyumvise? Amen. Nous dansons tous. Tous ça veut dire kwese ni kuvuga amabuye, abantu, inyamaswa, ibyaremwe byose. Nous dansons tous sur une mélodie incompréhensible, jouée à distance par un musicien invisible. On est Albert Einstein. Ni ukuvuga ko aravuga ngo turi mu byaremwe, natwe twaremwe tutumva neza ibyabyo, ariko bikaba bifite umuntu wabihanze. Kumumenya rero ngo nicyo kibazo. Kumumenya nicyo kibazo. Urumva ko ararokonesa yuko ariho umucuraranzi. Ayibise acuranga iyo mbyino abantu bose n'ibyaremwe byose bibyina nubwo bitayizi, bikaba bitanabona n'uwara arayicuranga. Ararokonesa ko ntabwo ibintu byiremye, ariko ntabwo yemera ko ari un Dieu personnel ushobora kuvugana nawe. Wabibise? Uyu ni Albert Einstein. Aravuga kandi ku byerekeye ubwenge bwabo, ngo ubwenge bwacu twebwe abanyabwenge, ngo ku byerekeye isanzure by'Imana yaremye, ngo tumeze nk'akana gato kinjira muri biblioteke, icyumba cy'isomero, ngo cyuzuyemo icyo cyumba cyuzuyemo ibitabo byinshi byanditswe mu ndimi nyinshi. Ako kana kamara kwinjira byo kagenda kafungura ntigashobora no kubirangiza, ngo ni kazi kabona ko ibitabo bihari kandi hari uwabyanditse, ariko ntigashobora kumenya ibyo banditse. Ngo niko tumeze twebwe iyo tugiye kwiga ibyaremwe n'Imana. Urumva? Nivuga ngo ibyo tuzi ni ubusa ugereranije n'ibitamenyekana. Uwo ni umunyabwenge isi yose ikurira ingofero, yitwa Albert Einstein. Hanyuma muri yabarwa yasize yaravuze ngo iyo Mana rero yanjye jyewe ngo ni Imana ya Spinoza. Baza kuvuga Spinoza uwo ari we. Ngo Imana ye ni Imana ya Spinoza. Impamvu turayivuga muri mu ishuri ryo kwizera. Rero ntago muri abantu baje gusenga gusa, kugira ngo muzajye musenga iyo muzi, noneho mukaba ekipe kugira ngo mudefande kwizera kwanyu. Kuki mwebwe mutarabate abakanyi, kuki se mudafite Imana impersonnel, kuki mufite Imana personnel mugamya ko ushobora kwihamagara ikitaba kandi gakora igandura amateka. Ntabwo kuvuga ngo Imana yacu irahindura amateka, ukwiye kubisobanura. Niyo mpamvu rero twiha pene yo kubakamo muri ubwo buryo. Imana ishimwe. Mwabibise? Amviriza. Urumva bamwe bavuga ko ibarwa yaguzwe miliyoni ebyiri, hafi miliyoni 2,89 millions dollars. New York niho bayigurishije, ariko handi bavuga ko ari miliyoni 8 y'amadolari. Nubwo yaba miliyoni hafi 3 z'amadolari, simeje ibarwa gusa. Umvize uko yavuze muri yo barwa. Le mon Dieu n'est pas pour moi rien d'autre que l'expression et le produit des faiblesses humaines. Ngo ijambo Imana kuri yewe igaragaza intege nke z'abantu. Et la Bible est un recueil de légendes vénérables, mais malgré tout assez primitives. Ngo nibyo Bibiliya ivuga kuri yewe ni ibintu byakenyeje. Yabyanditse mu 1954, umwaka umwe mbere yuko apfa. Umwaka umwe mbere yuko apfa. Aravuga ngo pour moi
la religion juive est kuri jyewe idini ry'abayuda nkuko nanjye ndi umuyuda comme toutes les autres religions amadini yose c'est l'incarnation d'une superstition primitive ngo madini ngo ni nk'ibintu y'igipfumu bya kera niki ajouté dans cette lettre avuga ngo et le peuple juif auquel j'appartiens fièrement urumva ngo n'abayuda nanjye mbarwamo kandi mbifitiye ishema ko ndi umuyuda à la mentalité duquel je me sens profondément ancré ibareba amateka yabo imitware yabo niho mbarizwa niho imizi yanjye iri n'a pas pour autant une forme de dignité différente des autres peuples ngo nta kintu barusha abandi bantu wabyumvise. Alors Albert Einstein croit en un Dieu qui n'est pas le Dieu des religions révélées. Einstein yemera Imana ariko atari Imana ivugwa n'ibitabo yitwa ibitabo byera ari na Bibiliya, le Dieu monothéiste, Imana atari ibirwamana byinshi, Imana rurema. Il croit dans le Dieu de Spinoza comme il le dit lui-même. Imana Spinoza turaza kubona Spinoza ninde ni Imana ye imeze gute iyo Mana ya Spinoza cyangwa Imana ya Albert Einstein. C'est un esprit universel ngo numuka uri hose, quand même c'est un esprit universel qui gère l'ensemble de la création. Ngo numuka ngujera ngo ibyaremwe byose proche du panthéisme grec. Ni ukuvuga ngo bimeze nka panthéisme grec, ni ukuvuga ngo iyo Mana iri muri byose. Dans cette vue-là, nous sommes une partie de Dieu. Ati kubwo buryo rero natwe turi agace k'Imana. Tout ce qui existe dans l'univers est Dieu. Urumva ngo biri mu isanzure byose ngo ni Imana. Einstein ne croit pas en un Dieu personnel. Ntago yemereye Imana tuwe tuvuga ngo ishobora kwintervenir mu buzima qui s'occupe des humains ngo yitwareka abantu. Un Dieu compris ou à qui on rend grâce comme dans la religion chrétienne. Urumva ko baribasira cyane ubukristo kuko niho Imana nzima yigaragarije. Il croit en un Dieu beaucoup plus théorique. Après tout, c'était un théoricien. Ngo yemera Imana yo mu bitekerezo gusa kuko nawe ni umutéoricien. Ngo ce sentiment lui vient de l'émerveillement qu'il éprouve devant certains faits de la physique difficile à réconcilier avec un univers complètement chaotique. Aratangara iyo abonye ordre ukuntu ibintu byose bifite gahunda mu byaremwe. Il croit à une certaine transcendance. Aremera ko ari ikintu kibirenze byose. Il pense qu'il y a une raison, un dessein dans cet univers. Arizera ko ibyaremwe bifite gahunda byahawe. Nimba byarahawe gahunda wayibahaye. Devant la rationalité du monde, urebye imitekerereze yacu ibintu byumvikana dushobora kumva, il éprouve une forme de sentiment religieux. Ni ukuvuga ngo arizera ko hari ikintu kiturenze kidashobora ko twagishyira mu kumba k'ibitekerezo byacu. Aravuga ngo découvrir une loi scientifique, guhishurirwa iteko rigenga ibintu, c'est lire ce qui est écrit dans le cerveau de Dieu. Ngo ni nko gusoma ibyanditswe mu bwonko bw'Imana. Bon. Rero ibindi yavuze ngo je refuse de croire en un Dieu qui joue au dé avec le monde. Ibyo tubyorere yafata undi munsi ubuzima ni ibintu yarasubiza uwitwa Bohr nawe yari umuscientifique. Aravuga ngo Spinoza rero ninde? Mubiriza Spinoza ni umufilozofe wo muri mu Buholandi wabaye mu kinyejana cya 17, yavutse itariki 24 kwezi kwa 11 1632 Amsterdam mu Buholandi, apfa itariki 21 kwezi kwa 2 1677 ahantu hitwa Lahe muri tribunal ya Lahe. Urukiko rwa Lahe mujya mwumva hariya niho
yapfiriye, akaba ari umuyuda, akaba yaritandukanije n'idini ry'ababyeyi be, idini ry'abayuda. Uyo niyo Spinoza. Yaravuze iki? Yaravuze ngo le Dieu de Spinoza était bien loin de celui de la communauté juive à laquelle il appartenait auparavant. Ngo Imana Spinoza itandukanye n'Imana y'abayuda bene wabo. Mwabyumvise? Ses écrits et ses idées ont inspiré scientifiques et philosophes pendant des générations, mais furent aussi perçus comme dangereux. Baramutoteje, abayuda bashaka kumwica, baramuca kubera yuko itandukanije n'Imana ya Aburahamu na Isaka na Yakobo. Hanyuma atangira kubaho mu buzima bwo kwihishahisha, ariko ibitekerezo bye byakoze ku bafilozofe benshi n'abascientifique benshi bo mu gihe cye n'inyuma ye. Urumva ko rero Albert Einstein nawe aravuga ngo iyo Mana ya Spinoza niyo Mana yanjye. Le Dieu des scientifiques, ni ukuvuga ngo Imana itari transcenda, itarenze, Imana iri mu byaremwe. Ni ukuvuga ngo la nature égale Dieu. Ni ukuvuga ngo ibyaremwe nibyo Mana. Uyu umviriza, Albert Einstein ni umuyuda, Spinoza umuyuda, ariko murumva imyizerere yabo mwumvise nako ibyo bemera iki rero? N'aba ate oya, ubwo ntabwo bahakana Imana, ariko Imana yabo ntabwo ari Imana yacu, ni Imana impersonnelle. Nta mpamvu yo kuyihamagara, ntabwo ishobora kukumva, nta matwi igira. Wabyumvise? Nta santima igira ngo urababaye ngo uyitabaze ngo ire gute bwa butabazi bwanyu ngo ibuzane. Nta marangamutima igira, ntabwo inatekereza, ntabwo ifite amarangamutima, nta n'ubushake. Rero nta mpamvu yo kuyambaza. Iyo niyo Mana ya Spinoza, niyo Mana ya Albert Einstein n'abanyabwenge benshi batandukanye bo mu bihe bitandukanye. Reka rero twebwe twigaruke rero ku Mana yacu, yo imeze gute? Imana yacu c'est un Dieu personnel. Ni ukuvuga ngo ni Imana ubwayo, Dieu s'est défini lui-même. Imana ubwayo yivuze iyo ariyo. Imana ihabwa icyubahiro. Ntabwo ari Imana umuntu ahimba mu mutwe we mu buryo buri muntu wese agira Imana ye. Imana ubwayo niyo yivuze iyo ariyo. Ça c'est très intéressant. Ibyo ni ibintu byiza cyane. Reka tufate iminota 5 kugira ngo mubanze mudigere ibyo navuze. Nibura mufite ibintu bibiri. Hari Imana itari yacu, kandi ikaba yemerwa n'abadahakana Imana. Yitwa Imana impersonnelle. Nta mpamvu yo kuyisenga, kuyambaza. Ntizakumva, ni ukwiruriza ubusa. Ntizaseruka, ntizagutabara. Hanyuma nyuma y'imiti 5 rero tugaruke rero twinjire rero mu bijyanye n'Imana yacu twebwe abizera Yesu Kristo. Ninde yabyumvise? Aricyo byakunguye? Imana ishimwe.